da oni nisu smjeli da uzmu 1 euro, dok svaki ne dođe. Svak da dođe, da se dogovore kako će. Vaše zemlje tije. Zemlju Mogu, slušaj, mogu. Odlični govor, tako je. Mogu i to da urade. Kako je? Da kažu, nama je država dala 50.000 euro. Ovo neutralizujemo od svake podijele. Indijanci. A ovo ćemo stalo da podijelimo. A pare ćemo podijeliti na jednake dijelove, a ovo ćemo cijeli da dijelimo na iste radne čase. Насыпь карку, давай я тебе сейчас. Anja, ali kapiraš, na primjer, tamo dobilo je 50.000, a hoćete sad svi da uzme 1000. Razumiješ? Isto neću količinu. Ще не сделали. Nema veze kada je zemlja. Довольно морду надо снять. Язык покажи, язык. Мы сейчас, короче, мы в национальном парке Дурмидор. Это ресторан, как Дурмидор так называется? А, Черное озеро. Ресторан так называется. Сейчас я вид сниму. Ну-ка. Вон, официанты тут ходят, короче. Вот такое Черное озеро. Да.